bamwita William Kadu, ni umunyamakuru wakoreraga Flash FM na Flash TV. Yamaze kubasezera iki gitangazamakuru, araza kujyana n'uwitwa Jado Max kuri radio nshyashya igiye kuza hano mu mujyi wa Kigali. Ndaza kuza kuba nkubwira ese ibyo witwa Jean Paul Dushime bakunda gutazira mu bicu ko agiye kwerekeza kuri Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda waba wabimenye. Ese amakuru avuga ko uwitwa Aime Niyibizi nyuma yo guhindurirwa ikiganiro we akaza kuzana ibyo kwivumbura yaba yamaze gusezererwa kuri SKFM. Wamenye ko se hari amakuru avuga ko uwitwa Lorenzo Musangamfura Christian nubwo yahawe igihano cy'amezi 2 gusa ashobora kuza kwirukanwa bya burundu kuri Radio Rwanda ndetse na Televiziyo Rwanda. Ibyo byose nibyo nje kukubwira. Reka tuhite duhera cyane kuri iyi nkuru iri kugenda ivugwa cyane hano mu mujyi wa Kigali kabisa. Nizere ko wamaze gukanda subscribe hano kuri Iragwa Info ndetse kandi ukora like ku biganiro byacu. Uwitwa William Kadu akaba ari umunyamakuru wakoreraga Flash FM, yari mazeho igihe kigera ku myaka 10 yose. Magingo ya rero biravuga ko yamaze kugeza ibaruwa isezera ku kazi ku buyobozi bw'iyi radio. Biravuga ko agiye kwerekeza kuri radio nshyashya igiye gushingwa hano mu mujyi wa Kigali bayita Urban FM. Urban FM ni radio nshyashya izajya ivugira ku 106.7. Uyu munyamakuru gusa ntago yagiye wenyine, araza kuba ajyana n'uwitwa Jado Max. Uyu Jado Max yakoreraga ikinyamakuru cya Kiss FM ni radio iyi ngiyi ivugira ku 102.3. Uyu Jado Max yakoraga muri programme y'imikino, ariko magingo aya ngaya we n'uwitwa William Kadu ukwikiriza baraza kuba berekeza kuri Urban FM. Ni radio y'abashoramari kabisa yaje kuba iza hano mu mujyi wa Kigali. Ni radio izajya yumvikana mu Rwanda hose ivugira ku 106.7. Niwo murongo muzajya muyumviraho. Aba banyamakuru babiri ni abanyamakuru b'abahanga kuko si ubwa mbere bakoranye, kuko mu mwaka wa 2016-2017 n'ubundi barakoranye kuri Flash FM nubwo bakoranye igihe cy'amezi makeya. Uyu witwa Jado Max akaterekeza kuri Radio DC gukorana n'uwitwa Faustinho Simbigarukaho. Rero bagiye kongera guhurira kuri radio nshyashya yitwa Urban FM muri programu y'ikiganiro cy'imikino. Iyi radio izajya yumvikanaho ibiganiro bigiye bitandukanye, harimo politike, harimo sport, harimo ubucuruzi ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Niyo mugwiza tunga wamenyekanye cyane mu bijyanye n'imyidagaduro, ari nacyo kizaba kiri mu byiganje cyane kuri iyi radio yitwa Urban FM, ari nayo mpamvu ishinzwe. Abo rero banyamakuru babiri nkubwiye ndetse n'abandi banyamakuru ngo bakomeye baraza kugenda basinya uko amasaha ari bugende atambuka. Aba bose ni abanyamakuru bazumvikana kuri Urban FM. Nyuma yuko amaradiyo akomeje kuba menshi, nyuma ya SKFM niyitwa TNT FM y'uwitwa Kalisa Bruno Taifa araza kuza kuba afatanyije n'uwitwa Mupenzi Eto, hagiye kwiyongeraho iyi radio yindi yitwa Urban FM. Nayo urumva ko ikitwa amaradiyo yigenga akomeje kugwira cyane hano mu mujyi wa Kigali. Reka tuhite duhindura inkuru tujye ku yindi nkuru nayo iri kugenda ivugwa cyane hano mu Rwanda. Ni umuhanga cyane mu bijyanye no kogeza imipira ndetse na bumwe mu bugeni agenda yongeramo, bamwita Nepo Dushimye mu bicu. Uyu nguyu yamenyekanye cyane kuri radio ya City Radio, aza kuza kuyivaho yerekeza kuri Radio on TV1. Ni radio na televiziyo bikorera hariya ku Kacyiru by'umugwizatunga witwa Kakozankuriza Charles Kenisi. Uyu nguyu yaje kuyivaho uwitwa Sam Karenzi ariwe umutwaye amujyana kuri SKFM, ariko biravuga ko umwuka utari mwiza ari nacyo kiraza kuza kuba gituma uyu Nepo wifuzwa cyane na radio na televiziyo by'igihugu araza kuza kuba yerekeza kuri iki kigo cya RBA, ni Rwanda Broadcasting Agency. Yifuza uyu witwa Nepo Dushimwe mu bicu kugira ngo abafashe muri programme zijyanye no kogeza imipira. Uti ese biteye bite? Nyuma y'uko witwa Lorenzo Musangamfura akizwe mu bihano, biravuga ko ashobora no kutazagaruka. Rero hakaba ari kugaragara icyuho gikomeye cyane mu bijyanye no kogeza imipira, kuko hagiye kuza shampiyona y'ikiciro cya mbere mu Rwanda, hagiye kuza imikino y'Iburayi ikomeye, kandi urabizi ko haba hari programme y'imikino ya nimugoroba, ari naho bogeza imipira kuri Magic FM yitwa Magic Lineup, ibarizwamo abitwa ba Adelar, ibarizwamo ba Aimable Mbappe ndetse n'abandi banyamakuru barimo ba Samir Sylvestre n'uwitwa Rugaju Rigane. Rero bigasanga uwitwa Rigani ataza kuhaboneka hose kuko azajya afasha mu buryo by'ubusa
ubusesenguzi haba muri shampiyona y'u Rwanda ndetse no mu mikino yo hanze, bikumvikana neza ko uwitwa Nepo aricyo kiri kumuzana cyane kuri iki gitangazamakuru cy'igihugu kandi kikamuha amahirwe yo kuza kuba yerekezayo. Uwitwa rero Nepo biravugwa cyane ko ashobora kwerekeza kuri iki gitangazamakuru cy'igihugu cya radio na televiziyo by'u Rwanda. Reka duturune twerekeze kuwitwa Aime Niyibizi. Uyu Aime Niyibizi nyuma y'uko agiranye ubushyamirane n'umuyobozi we witwa Sam Karenzi kuri SKFM, bikaza kuza kuba bituma ahindurirwa ikiganiro agakurwa ku kiganiro cya mu gitondo kiba saa 4 n'igice kugeza saa 4 zuzuye kugeza saa 7, akorana na Sam Karenzi, Kazungu Clever, witwa Rikari ndetse n'uwitwa Naisa, bikaza kuba bituma ashyirwa mu kiganiro cya nimugoroba cyane bibanda ku makuru y'i Burayi, bari kumwe na Cedric Keza, Nepo Dushimwe mu bicu, Arani Ruberwa ndetse n'abandi banyamakuru bakora kuri SKFM. Uwitwa Nibizeme yaje kuvuga ko iki kiganiro rwose atakishimiye, ari nacyo cyatumye yavuga ko yaje kuba yivumbura. Rero bikavuga ko uyu yaje kuba ashyirwaho ibikangisho ndetse n'ibindi, bigatuma nawe aza kuvuga ati ntago nzagaruka. Amakuru tugikomeje gutohoza kuri uyu witwa Niyibizi Aime, tumenye neza ese arumvikana kuri radio cyangwa ntago yumvikana. Uyu Niyibizi Aime akenshi ibyo abitangariza kuri YouTube channel ye, ariho acisha amakuru menshi amwerekeyeho. Twerekeze ku witwa Rigani Rugaju. Uyu Rigani Rugaju nyuma y'uko inkuru zagiye zisirikira zivuga ko we na Lorenzo bafatanye mu mashati, ariko nta gihamya gihari, twifuza no kuza kuba tubigarukaho ko ari ibintu byavuzwe mu minsi yatambutse. Inkuru igezweho nyuma y'uko ubona ko ari kugenda akura neza cyane mu bijyanye n'ubutoza na kariyeri y'ubutoza mu ikipe ya Gorilla ye. Uyu rero hari amajwi yagiye acicikana bivuga ko yararimo arabwira Lorenzo, ariko abandi bakavuga ko ari amajwi amaze igihe. Ibingibi yabitangaje kera, gusa byaje kuza kuba bihuzwa n'iby'uyu muvandimwe witwa Musangamfura Christian Lorenzo ko ari we yabwiraga, ariko byaje kuba binyomozwa bivuga ko atabwiraga uyu muvandimwe witwa Lorenzo rwose wibereye mu bihano, witurije kabisa, ubona ko imbaraga zose yakize kuri YouTube channel ye. Reka tuhite tunamwerekezaho. Biravugwa ko uyu Lorenzo nyuma yo gushyirwa mu bihano kabisa by'amezi agera kuri 2 bishobora kuba atazagarurwa kuri iki kigo cya RBA, haba muri programme z'imikino ndetse n'ibindi byose, kuko iyi ngiyi ngo yaba ari inshuro ya kabiri kandi bagasanga ibyo yakoze ngo ari kosa riremereye cyane, atari umuntu wari ukwiye kugaruka kuri mikoro z'iki kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Rero bikavuga ko ashobora kuza kuba yakwerekwa umuryango nta ubwo azaba avuye mu bihano, akaza kuhita ahabwa ibaruwa rwose imusezerera, ari naho amakuru yo kuzana uyu Nepo Dushime mu bicu ari kugenda azamuka cyane. Bivuga ko ashobora rero kuza hano kuri radio na televiziyo by'igihugu agasimbura uyu witwa Lorenzo wagaragaje ngo imyitwarire idahwitse haba muri bagenzi be ndetse no mu bo afatirwaho nk'icyitegererezo muri rusange. Abakurikira ndetse n'abumva radio y'igihugu bakavuga bati ese cyaba ari cyo gihe kiza cyo kwirukana uyu munyamakuru witwa Lorenzo Musangamfura, kuko uwo bivuga ko bashyamiranye, ese we ntago yarakwiye kuza kuba agenda. Ibintu rero bigagumya kuba urujijo ku bakunzi ndetse n'abakurikira radio na televiziyo by'igihugu hano mu Rwanda. Nizere ko twabanye neza cyane, nizere ko byagenze neza cyane wewe warudukurikiye hano kuri YouTube channel yacu yitwa Iragwa Info. Nizere ko wamaze gukora subscribe, nta kiganiro kizongera kugucika, kandi bikaba byiza cyane iyo wibutse gukanda like hano ku kiganiro cyacu cyose tuba twaprodinze. Tugaruka kuri politiki, imikino, ubukungu ndetse na siporo muri rusange, ari nawo mwihariko wacu hano kuri Iragwa Info. Reka twongere duhuze ubutaha mu biganiro byacu. Mwakoze cyane kudutiza umwanya. Ciao ciao.